bass kick. Alright, naimbag manin nga aldaw iti Biyernes kada kayo amin awan ti labas na. Today is July the 10th, 2020. Ayan, tatati Friday kada anya itigwa, anya dagiti masida nya dagiti pagkasangwan itata lunchtime kay Kiss ti Calling Global. And of course, I'm your host for today. Ang walang kasawa-sawang mukha ni ninyo gadiggan ng Itcg Global Express. Ayan. Yan, so kumusta? Ag programa tayo tatang oras tahan na to ang programa into nurabiin kasi maputod to man na to internet connection tayo ta agmadi-madi iti linya ti PLDT. Ayan, kapon sakit ta ado dagiti ilaylay nga cables ito national highway. Ta umalado nga mainen iti kwam iti subscribers ti PLDT bulon na no umado dagiti subscribers ti PLDT dito ikandon kay agbalin to man nga kwan congested to manan iti network connectivity kaya kumapoy dagiti signal sa pala kumatahaan. Alright, so kablaawan tayo dagiti kwan dagiti imunan nga simbre gito yung programa tayo. Ayan, Itcg Global Express nagadud nga agbibuyat at ang gundaway pangsagsaganaaan para iti pangaldaw. Ayan. Alright. Alright, so hintay kablaawan dagiti agbibuyat at ang gundaway arad ta ni Michael Pisco Palakpak BSTMP. Yan na. Hello po, pag-greet po ulit sir, si Father Jack Cabato. Maraming thank you po from Bantay, Ilocos Sur. Ayan. Greetings from Michael Palakpak. Ayan, binabati niya si Father Jack Cabato. Karubami lang apo dati simbaan dito ya Barangay Talugtog. Alright, aratapay ni Auntie Susan Azur. Dati number 1, number 2, number 3 nga fan iti Itcg Global Express ang walang kasawa-sawang nanonood sa atin si Auntie Susan mula sa Guam, and of course ang ating mabait na moderator. Ayan, kablawan tayo ng Auntie Susan dita Azur and ken kadagiti amin nga kaikis tayo dita Guam. Alright, kastamot ng dagiti kaikis tayo dita Hong Kong, dita Singapore. Ayan nga matunan ni Auntie Virgie Barnatcha Cabael, ni Manang Laila Pakleb Suyat, ken ni Auntie Susan Azor, ay ken ni Auntie Desi ko na man. Ayan. Alright, kastamot na dagiti kaikis tayo dito malay mo Malaysia. Ato tagbibuit na Malaysia ta nagkachat ko isuda di Rabii. Ken kastamot na dito Athens, Greece. Ayan. And of course, dita United States of America. Ayan. Okay, aratan ni Romeo Galicia II, ni Engineer Romeo Galicia II, nagbibuit at nagundaway dita San Juan, La Union. When naboyak J kwa nakita di picture mo iti kalman do ay kinibaki mo kay makapatayag agpaiso iti quarantine. Japandak nagbalin nga natayag. Ayan, hello kay Kiss, kumusta garaw bulbulong ko nana. Ayan. Maren Gakutan, hello po sir, pa shout out. Ayan, shout out tayo mga Gakutan mix up diyan sa Patpata. Ayan, dagiti nalaing ako kumakanta nga kakabsat. May isa nga pamilya dito Barangay Patpata. Ayan, kasama nun kini Marlon J. Ramos watching from Qatar. Kumusta mga kaikis? Ayan. So far, kalbulata. Ayan. Ano ni Christian Gamisera, shout out kada Mang Edgar Gadong, Chris Alcantara Passion, JD Atad, love you mothers ko na. Yan, kablaawan tayo dagiti members iti LGBT
Dito'y Candon City, Ilocos Sur, sa payla kumata agikinapya kayon apo hang kayon nga aga-apa dito'y social media. Ayan, Lala Manzano, hello sir, kuna na. Kaya na, thank you kuna mo ni Marina. Maren Gaputa. How do you pronounce your name? Maren or Marin? Marin Doke. Alright. Ayan, so by the way niya, ato dagiti ko, ato pala dagiti intay pagpapatangan. Barbarang hang kumalipatan nga ituloy digita pagpapatangan tayo ta nabara pa ilaang topic dato nga roda angkas nga ipalpalubos iti national government through IATF. Ayan, so ti frequently asked question ket no mabalin nga rodon iti ag-angkasen ket inya naw sa dikalman nga mabalinon ngem dagiti laang mabalin nga may angkas ket dagiti married couple. Ayan, no nga married ket jak amon no anya iti obraanen kasano nga dagiti agkabalay kunada ket anya kumati pinagkaibahan na dadji agkabalay kinagasawa who are living together. Jaka mo man malulaw sa mo tigasat dagiti taga IATF tahandam mo ti obraan dan at Department of Health malulaw mo tigasat dan ikanda pa iti jaka mo plywood no dadji pangharang tapno ma-maintain latta iti social distancing nga nakamotorsiklo agmauyong apo na dagiti taga IATF. Sa pala kumatakitaan da adalan da nga nasaya at dagiti ipat patungpal na handa ko mamoten nga parigatan dagiti motorista nga kaskanya. Ta adulat tama dagiti natatangken ti ulo na nga kaspadak laka nga road ta. It's the only way when the mode of transportation dito'y probinsya tayo niya ta masada dumo dagiti naka motorsiklo kaysa dagiti naka kotse dagiti naka four wheels. Ayan. Sapay la kuma, kaskyo nakatay adalan dang nasaya at ito ipatpatungpal taha nga maparigat dagiti motorista. Well, it doesn't make sense to me nga dagiti lang nga gasawa iti mabalin nga may yangkas niya. Kasi ano ho doon no, dagiti agkakabsat nga dagiti agkakabsat nga who are living together under one roof. Kat mabalin kumambutan dagiti ipatungpal kumambutan iti IAT. Abahan lang dagiti agasawa. Kaya dagiti sa yung gusto na duma no married couple ko na kasano nga rodo na dagiti kabit ko na kasano dagiti kabit kat syempre aanon nga may sakaya nga may yangkas. Okay. Ayan, so nakakatawa dagiti mapaspasama kiti lubong dito'y Pilipinas jak lamo aglalaok dagiti mapaspasama kon kat sapay la kuma takas ko nakatay ulit-ulit adalon kumamot iti IATF dagiti interagency task force dagiti ipatpatungpal da nga protocols during this quarantine period. Ayan. Okay, tutuloy tayo nga basaan dagiti na dumado mga greetings kin shout out yan di live broadcast tayo. Ayan, na-ornong manan. Ayan. Ayan ko na ni Uncle ko Richard Kiliopras dita Galimuyod. Ilocos Sur, congratulations kanya Uncle kini Lance. Nagkasarda mo gaya mo. Di kay pay nagaya to may kumamo nakiponfion. Ayan ko na happy lunch kadagiti taga barangay Daldagan Galimuyod Ilocos Sur, especially Kiliopras family, Gabayne family, Ponce, Calion, and to the newly wed Lance and Sarah, more power kay Kiss and God bless ko na. Ayan, congratulations kini Lance and Sarah Kiliopras ita Daldagan Galimuyod Ilocos Sur. Rata ni Ayana Mel Zabala, shout out batch watching from Macau. Mauawan ko mati COVID ta makabakasyon kami wala. Kablaawan tayo mandagiti kay Kiss tayong agbuy-buya dumdum ngeg dita Macau kaw pangaasa yu apo tahang kayong agkikinaw kaw dita Macau. Ayan, Ray Fabian Kalanasan, hello sir, good afternoon. Kablaawak man dagitoy tanod nga naka-duty, especially ken ni Idol Danny, ken Uncle Muteno. Greetings from Kalumsing, San Emilio Outpost. Ayan, kablaawan tayo man dagiti kaikis tayo dito San Emilio Ilocos Sur. Sa pala ko mata makauli kami, ta makapasyar kami manan dita Skyline. Ayan. Rata ni Hazel Aniakas Nation,
Hello po sir, pa-shout out manen dita Paypaya, the Ramos family, Yakas family ken, Levantino family ken jay ag birthday ta nga kasin ko nga ubing nga ni Ashley Ramos, happy birthday. Watching from Quezon, Isabela Manenshar, Jack Maum mga agboy-buya ti live yo kunana. Ay, thank you very much. At kay kisa yung ni Hazel, manipo ti Quezon, Isabela. There you go sa go. Rata ni Michelle Voigt. Hello sa mga kumares, Jackie Batin, Hilda Hermosura, miss you guys kunana. Rata pa ni Elisa Bronyosa, hi sir from Candon. And of course, si Johnson Pineda, dita San Agustin, kasama tan kini Leandro Villanueva, pa-shoutout man, jay kakadwak, panagbike jay narpakan, wanta, na disgrasya kayo sa itata niya, Johnson. Nakikitaan nyo at ang kaya gidin nung para. Ayan, there you go. We have Natividad Galos Valdez. Good morning po, ikis ti Candon, watching from Athens, Greece. Ayan, nakariing pa lang, dagiti ka-ikis tayo dita Grecia, dita Greece. Ayan, ikisan tayo man, dagiti taga Greece, adu dagiti supporters ken fans tayo agbaybuya itatang agundawan. Ayan, hello, there you go. Hello from Greece kunani Margarita Ganapao. Ayan, we also have Jennifer Manzano, kablawak man ni Boss Dennis dito Trade Center Candon. Ayan, kablawan tayo dagiti kaikis tayo dito Trade Center dito Tablac, Candon City, Ilocos Sur, opposite Caltex. There you go. Alright, itutuloy tayo hanggang mga mangbabasa dagiti madumado mga greetings kin shout out. Pa-shout out po from Santo Domingo. Ayan. Shout out manipod kini Marlon Montano Tapuco, John Jeline Tolosa. Great command sila na kina Nonong Balion, Jopet Gonzalo, ken ni Blackjack. I'm back kunana ken Ambrose. Thank you sir. Patokaramban jay si Siwit kantaan tayo ito dyan si Siwit tatamlaan. Pasang kula sa ampang kunana api ampang nga talaga iti pilyedo na. Hello idol, pa-shout out naman from Los Angeles, California. Alright, nakariing dagiti kwan, nakariing dagiti ekis tayo dita California. Ayan, aratapay ni alright, mereka ni Jedi Gabuyo Gerna. Hello sir, greet ko man ni Auntie Tet. Ti happy birthday, God bless for more power to your program sir. Ayan. Sol Galutan, good morning sir, watching from Greece. Ayan, talagang nakariing dagiti fans ka dagiti supporters tayo dita Greeceon. Ayan, may salita ti kaadwan nga fan base iti ikis ti Candon Global Express. There you go. We have Alan Ubuan Balite. Hello sir, good morning sir, kablaawak man tinabara ken na imbag nga bigat ni Papa Samuel Balite nga naka-duty jay outpost Barangay Asin San Emilio, watching from UAE. Ayan, kablaawan tayo man dagiti kaikis tayo dita United Arab Emirates. Ayan, pangasi yung apo tahan kayong agiin narab dita United Arab Emirates. Ayan, Edwin Manzano, hello, watching from Mabalacat, Pampanga. Mabuhay ikistika doon, Michelle Buet. Ayan, thank you. Mabuhay. Rashken Bugasa na imbag nga aldaw, sir. Anya na imbag nga aldaw, kastamot kanyam. Rashken, anya iti pangaldaw dita paradipad. Milagros Gasilos Gabat, kablawak ni Celes Gabwat, Frank Castle. Pa-shout out, sir. Ayan. Sante Etrata na imbag nga aldaw, idol, watching from Gabao, Santiago. Kablawan tayo man dagiti kay kis tayo dita Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ayan. Basang kula sa ampang kunana. Makakatawa ka tinagon mo. Screen name lang, idol. Hehe. Stay safe always. Ayan. Gracia Grace Anoda. Hello kay Kiss na imbag nga bigat tayo amin nga pada-pada, watching from Saudi Arabia. Ayan. Alright, we have, of course, not odi manan ni Manang Laila Pakleb Suyat from Singapore. Ayan, binabati natin ang mga kaikis natin dyan sa
Singapura Modula, Singapura na Odi manan. Good morning kay Kiss Kalkal Pasti Dalos. Ayan. Aya po uray siyak manang Layla Kalkalpas kung nagkirkir mo di balay. Para paraw pa ako palagdalos. Ayan. Sita Buera Sunyo. Hi sir, watching from Kuwait. Thank you very much sa kunana. Ayan. Ayan, kablawan tayo dagiti kay Kiss tayo. Agbibuya dita Kuwait. Let the bass kick. Alright, binabati ko rin ang aking former classmate sa Polytechnic University of the Philippines, Broadcast Communication. Nandyan si Mami Jazz Mirano. Maganda talaga tayong lahat. Nila Sangre Alena, Sangre Pirena, Inang Reyna, Sangre Danaya, at syempre, Hara Amihan. Good vibes tayo, ayan. Greetings from Mami Jazz Mirano. Ayan ang aking former classmate, ang aking mami, ang aking barkada dyan sa Manila. Ayan. Ayan, ang kunan ni Manang Layla Pakleb Suyat Windeng na odiak manen ay apo aya di bali nakaabot tayo numutibiyang tiyempo ti inanata holiday dito. Yes, election season gayam dita Singapura. Sayang hana nakabutos. Charing. Ayan. Let the bass kick. Awad kong dinukmaat ungka ay ayaman intaruk taamaak sisiwit unaatan uno man yung tukaya na imayo isu nga amanyo sa tunong sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko no lumawaat burburon ko sumura dasa kong dinantaam mo binisita ikaw di sugot na
og si Dua maam-amaan siya. Ngayon yumaan mo, mampakada kayo. Tapno maugumanyo sa tunon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, no lumawa at borboron ko. Sumurang noong gumanyo, tasakon dinan paamo. Siwit ko, o sisiwit ko, no lumawa ang borboron ko. Sumurang noong gumanyo, tasakon di ng paamo. Ayan, si C with the most requested song, iti ikis di kanang Global Express. Ayan, kinanta ko, pinagustwak dagiti dagiti mahiling dumngeg iti nyiwit. Ayan. Alright, so kablawan tayo, basta tayo man dagiti na dumaduma pa yung greetings and shout out. Jong Pilar, shout out amin nga agmat matres ditoy nya datoy. Shout out amin nga agmat matres ditoy St. Lucie Dolores Abra sa dadyan. Jong Pilar, shout out ko amin nga agmat matres ditoy sa Lucag Dolores ayon. Kuna ni Manan Laila Pakleb suya dito Singapore, nagmayat ng tatiram si Seaweed on Deng. Ayan. Thank you. Christina Molina, wow, thank you sir. One of my favorite song, God bless. Ayan, kakankantak lang tataapo. Si Seaweed na mahilig kayo mo nga agpatukar iti nyiwit. Ayan. Pagkatapos pa iti may isang sonata sakbay iti wano sakbay nga sumangot tayo iti panganan kasi mabisina mo ito. Kaya pagbit lang natin ang programa. Ayan. Pagustuak lang ang dagiti ang nga napagustuan di rabiita nakatlakat nga root iti live stream tayo gapo iti internet connection issues. Medyo hanga napintas hanga nasaya at iti internet idirabi iso nga bumawi ak itatang oras. So ito no rabi at yung makaprograma. Lagi na naman iti karabukob ko. Yan. Ulpit adawel ti simang baing kanya, sikatay inagaw na ngay niya dayo dito'y den na nabayag apan nawen nga nagibtura dalimduken sa ti sinagaba bayat kaawan mo awan pategday to'y biyan binubuskot oras ang naglemes iti ara barbareng kunang asikatay malipatak ngem no naglabesen
si kamanentay awagan. Nakas ang biyag ko ti inted mo akalak ama, ta gusto empayen nga uray no pagkataya. Di mo pinanunod ti inbubus ko nga ayat, nilaksid nak di ta puso. Intanem nak akas linipan. Apo dagitaman nga tira dread, the most improved singer ko ni Romeo Galicia II. Thank you, engineer. Si kantong mo tinid sa marunong nga umay kumansyon nito yung ikis ti kandang global. Bayad ka awan mo, awan patek dahil ito'y biyag. Binubuskot oras ang naglemes iti araw. Barbareng ko na pasikatay malipatak ngem no naglabesen. Si kamanentay awagan. Nakas ang biyag ko ti inted mo akalak ama, ta gusto empayen nga uray no pagkataya. Di mo pinanunod ti inbubus ko nga ayat, nilaksid nak di ta puso. Intanem nak akas linipan. Nakas ang biyag ko ti inted mo akalak ama, ta gusto empayen nga uray no pagkataya. Di mo pinanunod ti inbubus ko nga ayat, nilaksid nak di ta puso. Intanem nak akas linipan. Di mo pinanunod ti inbubus ko nga ayat, nilaksid nak di ta puso. Intanem nak akas linipan. Alright, dayta nga rod iti sunata nga impaay kada kayo iti numutibiyang kasano ti manglipat wenno naglemesak iti arak. Ayan. Alright, so our next song is Laglag Ipem Awanti Nagkurangak, performed by Lea Dansalan. Yung kanta kitatan oras. Nasladyak maaklun panakapukaw ko, kay suna nga ayat ko. Jakman ninamnama, ama sulisog ka, bayad kaawan mo. Narukok man gaya, kay tanakem mo, kararwaken puso. Di mo pinanunod to'y sakripisyo, rigat ko ken ko. No pakaragsakam,
Di pa nagsagabat, awan mabalin ko. Nunam na maem, adi na kun kasapulan, siya kun tay lipatan. Nunaragsak ka, kita sidong na, balupusan kangaru. Ngem no dunteng tung, aldong agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnaman. Nunam na maem, adi na kun kasapulan, siya kun tay lipatan. Laglagi pem, awan tinagkurangan, ken nagbasulan. Tatoy ayat nga imparignag, ketawan umartam. Wow, ngemtiin subad mo, dosa ken limdum, pusok ti sinugatam. Wow, apges ken panaas, tinaklinakam, ken kaama ng alilaw. Alright, ituloy tayo nga basahan dagiti greetings and shout out dito yung live broadcast tayo. Ayan, quality ko na ni Auntie Rosario Hedwig Tolentino dito San Francisco, California. Ayan. Kuna ni Stephen Gakula, good morning sir, wow, makapainlove mo data bosses mo. Pa-shout out dagitay karubak jay Paryuk first, especially ken lakay ko kana Richard Gakula watching here in Cyprus. Ayan, kablawan tayo man dagiti at kay kisayo dito Cyprus. From Jose Cabuag Castillo, kablawak man dagita taga Karkarut first, Salvador kas kini Johnny Orpilia ken Roger Belot tagay lata ko na. Anton Bok Aradanas dangalen naglaingen ko na. Ayan, Jose Cabuag Castillo watching from Liu, ayan, Hawaii. Ayan, okay, kablawan tayo man dagiti kaikis tayo nga nakaantabay when nagbubuya dita Hawaii. Ray Fabian Kalanasan, ayan kablawak man ti na imbag nga pangaldaw da dita Sitio Bulao Kalumsing San Emilio Ilocos Sur, especially ti Divina family, Kanaway family, Buyas family, Galazo, Bulatlat, Quinones, ken Kalanasan family. Request ko man di kanta nga mapanta jay 7 Seas, thanks more power. Jak pa lang nga kaya nga kantaan da ita 7 Seas up. Ayan ko na ni Rainier Eliaga, dato'y kaikis tayo, dato'y singer. Manuy po diti Barangubong Santa Lucia, umaya concert. Ayan, umay ito man nag-perform ni Rainier Eliaga. Iti Eliaga Brothers, manipod ti Santa Lucia, Ilocos Sur. Ayan, Christina Molina, oh wow, nagimas yan nga sonata, makapalagip ti adu nga utang kunana. Kunani ko data ni Christina Molina. Ayan. Alright, so nya pa dagiti greetings nga tayo basahan ni Tatang Agodaway before we go on break. Kasi lunch break and it's time check mga kaikis, it's 12:14 in the afternoon. Anya dagiti masida, anya dagiti pagdindigwan tayo dita balbalayo. Ayan. Alright, from Jong Pilar, nagimasan nga sonata sir. Shout out ko man Jerry Zinyo nga agpalpala nagsida iti rabong atsara. Umay ni mamang nito studio, umay agsinsinyas ti pangaldawon. Iso nga ito mangaldawon. Kung ni Michael Palakpak, nalaing kumanta sir basta pa dayo DJ sir nalaing sa kumanta ko na.
Ayan po, ikarkarigatak mo ta po iti kumanta Michael. Ayan, kumusta kayo dita Bantay, Ilocos Sur? Kablawan tayo man, ikisan tayo man dagiti ka ikis tayo dita Bantay, Ilocos Sur. From Cristina Molina, kablaawan man dagiti kabagyak dita Alangigan segundo ken dagiti amin nga kabagyak and friends dito ay Singapore. Ayan, so kablaawan tayo man dagiti ka ikis tayo dita Singapore. Ayan, itong dati kong workmate pala. Agkiyakak pa. Oh my God. Oh my goodness, taki ni Agnes. Ayan. Maulawak ko rin ka. Maulawak Mildred. Nelia Gagarin watching from Kingdom of Bahrain. Ayan, kablawan tayo dagiti kay Kisayuta Bahrain. Ayan, watching from Manila, sir. Ayan. Sir talaga. Ayan, Teresita Paclev watching from Valenzuela City. Ayan, so kablawan tayo dagiti taga Valenzuela City. Ayan, amo nga do pa dagiti agiselsa niti greetings na dito yan ti dito yung ti WhatsApp ken Viber account tayo. Ayan, so nadadagiti mensahe mabalin nyo mo't nga isend dita. Okay, we have our Itcg Express line 917-307-4965. And of course, don't forget to like and follow our official social media accounts. Ayan, Itcg Global. And we are also simulcasting to our official YouTube channel, Itcg Global. Our groups, Itcg Global Action Center. Kiniti buy and sell group tayo, we have Itcg Global Supermarket. Ayan, and of course, our official website, yes, ayan, tayo lang yatang my website dito sa Kandon in terms of channeling boom boom. Ayan, maganda yung website natin. And of course, thank you to our long-time sponsor, pagevamp.com, which is based in New York, USA. Ayan, sila po ang ating long-time sponsor ng ating website. You can visit www.itcgcandon.com. Once again, that www.itcgcandon.com. Updated mo tayo yung website tayo. So, thank you very much. Iti long-time sponsor, Pagevamp, New York, USA. Ray Fabian kalunasan o may cancer ditoy San Emilio sir ta agsida tayo titinola nga native nga manok with parya. Ay magustuak. Datay ko man apo datay man atay wild pig wala niya abo na datay ko natay naimasen nga baboy ramo. Dajay tiket ko nga ramanan dita San Emilio. Umay to pumasyara dita San Emilio, Ilocos Sur. Yan. Arata ni Susanet Galicia Valdez mayat sir nga paginaan ti agbuya ken kano kastoy nga kagap-gapo grocery. Hello po. Ayan, kablawan to ni Manang Susanet Galicia Valdez dita Barangay Bagani Obog. Ayan. Watching from Hawaii, Gemma de Gracia Dasalia. Kablaaman tayo manan apo dagiti agbibuya dita Hawaii. Ado da nga nakaantabay itat agod daway. Ayan. Alright, anya pa'y tintay kantaon. Okay, alak pa ito yung good daway. Sakbay tayong kantaon iti last piece tayo. Let me take this opportunity to thank our sponsors. Dagiti na ayat nga sponsors iti Itcg Global Express nakad-aduda. Ayan, it's on screen right now. Our sponsors iti Itcg Global Express nakad Alright, so anya pa dagiti basaeng greetings kin shoutout ditoy. Gemma de Gracia Dasalia, ayan, nabasa tatay datan. Ayan, kunan ni Sir Ray Fabian Alingo, sir, won alingo nga yam tinagan na. Uno ti awag na datay baboy ramoya. Kahit kung ramanan data alingo, sana imas ta niya. Sa ano lasang baboy kanumot laang na may mayat na daldalos. Ayan, adapay payagpeg falls mi ditoy sir mayaten nga pagdidigusan ken pagpiknikan. Aywon, napang kami dita sakbay ti quarantine kaya napang kami nagpasya dita payagpeg falls. Sapay lang ko mata ma-maintain na. Ano ma-maintain na dato kinadalos iti payagpeg ta. Hindi napang kami nga medyo narugit.
Ayan. No, for a fact, nga adto tamo dagiti mailiw nga agbuya, dagiti live stream tayo, lalo no agpatukar tayo no agkanta tayo dagiti Ilocano song. So once again, I'm your host ninyo gadinggana na imbag nga aldaw iti Biyernes kada kayo amin awan ti labas na. Let the bass kick.